Ne volim feminizam, neću upotrebiti neku drugu reč, ali ne volim feminizam, zato što je feminizam nagovorio žene da mogu sve same, i ne samo da mogu sve same, čovjek može šta god poželi, nego da treba same. A čovjek ne treba sam, zato što mi je potreban drugi čovjek. I kako Mihail Bahtin kaže, čovjek ne može naći potpunost jedino u sebi samome. Feminizam kao da poriče istinu o životu, a to je da su nam drugi ljudi veoma potrebni, da mi jesmo bića zajednice, naročito ukoliko smo bliski suprotnome polu sa kojim gradimo život, odnosno suživot. U tom smislu feminizam kao da je porekao sve ono što smo do sad znali, što se podrazumeva da jeste istina, a to je da nije slabost da ne možemo sami, nego je to nešto što naš život čini bogatijim. Baš to što ne mogu sama, drugog čoveka u moj život uključuje i na taj način, gradeći zajednicu, odnos ili dijalog, moj život postaje bogatiji. Feminizam je osiromašio našu egzistenciju, usudim se da kažem, i gde god vidim da nešto u vezi sa tim, ne dopadne mi se. Ako feminizam podrazumeva samostalnost žene, onda je sve u redu. I ako feminizam dozvoljava da žena bude manje zavisna od nekog drugog, onda je i to u redu. Ali ako feminizam ženu ohrabruje da može i mora bez muškarca, onda se sa time nikada neću složiti, zato što nema ničeg čarobnijeg na svetu nego kada se muškarac i žena spoje.